be a master mamma can say be only me or Elias be a ye na yenny ye, Beneca no dear Nadine na dachin, wish ya waffle or Agradaa. If I say na hokwa into no pay spiritual father and your spiritual father be answer keke ni more den into na ye make comfort for back to back and na ma yes so for penny and we bring me and you know am I so me one more that a God's revelation ministry ano ene odi for me no ha me no eba be di nkomo se bi ni more den was 2023 ni di ni odi for back to back enemy bi say ehe ene ye bo wasu so a tinimu anase ye di nsuo peten wo so anase ye bo wasu e wo he we be kasa de na ye fairly di mi bisa ensem se e maame Agradaa akokobo e na safuma esu na safuma na esu no kobo no ono de be okobo mo esu na mpoano e na okobo mo ntimi so di for back to back say ye bo esu wo he e ye anase e ye odi for amen me wa kwa ba e ye so na say when my year to say I say what's the son when him colors in nice and so bon way ye Agradaa in tiase se mame no o psychiatric problem inti etifo mame chi attention tv mame chi awia se manyina me manyina present inti se SMBC na mame kanisa na e hatwe mame misa me ho se ma bia Agradaa nim se e bo asu opum ena excuse me ena no ko bo ne memes e bi ono ma ye bo pastor kire bo na su e wo swimming pool mu Esubonti Jordan ho ne bo Yesu insu etene ena ye bo asu na nyapu ebi kra bo asu e wo waja me ma bo asu wo waja insu no krada nti Agradaa so hu obabi a eponu no ko bo asu na se obi abu ne nsa achiwade akese a po empe ene menses no ma me ni pese de bi o ya de mani pakanase na o pese o chichiri ni padwen na ni patie ni awoka na ni patos ade no ba me se ma me Agradaa se me ma se ma me no we snap o we snap na adwena e dikere na o pese o possess memes no ana memes nso eti bonko so komodi wo mutsabe komodi abinim nti ena omudi nwachi na nye komna diwa edi na ye do kop mu se akobo wasu na pono kura no ma me no hwe poso ye friend say kaswa minister ai na ba agrek no papa ya se MP akoto ya ofiri wo ne vice ma me ne ba ho okay me wi afi me kadi am kati e twa se ono e kaswa MP no e kaswa MP ototo kas bebe ba na nyo no ya otwitwo tugu wiem no mami eso ofra Agradaa apumu ya masu wo ho na me ne me yase Agradaa kumpe no asem ono onim twira kunkunu no adenti ena mami Agradaa hu se pasa kire ni kun ehu se yebo asuwopum ena yebo Agradaa asuwo swimming pool ana enu so ya Agradaa style yaba new style ena mami ni kwasi Agradaa no kire the right and authority a owo anan kramfom freno sani gamanche ache mami Agradaa e ba fe kusu because ke ni bi na hi etejen nyama enye no de akọ yemfa di panko bonesu na ukwa ni nyame amfa sa afofia to aka ena pu ibu faso na twi bi fi usamo a obende e twa sen kranfo fra Agradaa am se gamanche hu video ni na me timu se nyame adwuma no nim de e se ni kunu kochi ani kunu direct no bada ko se oni kunu mfa ne nyahwe mfa ne nyetru no brodua otietia ni kunso odenim twitwifo oya ni ope na kasebe ma na aka kire na ko betia kasa kwase asem okodi onkodi bi me pa mo show me subscribing to the channel from na mo share videos na across all the social media
platform so if I am me more day. Miss number 9 that I screen as na a really echo eban. So person about what ebe interviewer. Because I number no na frɛ wakosem e den na wafam abrabo ma opese wo ka no bi di tu ni ho fe den na ugusu kura ekom abrabo na wo boy no e dey struggle be na wo fam nti ka no bi so enfentu ne ho efo o to bi na opese ya ba so ye betwa e de ma wa me say price na e da from flat e bedu bibi kakwe bi na ya bo ho de ro e di ama me ko di for back to back one me bisa ne se ne e ma me Agradaa e wo insisa so bi e wo members ne so ana o mo ne tofa e mai meme bia de kra munye den no ye oni pe bi wa sunsun bi ti omom ye fom nkunsu ye obi wo ma men kira de opem so otisu sabi aburu sabi anyado nana e bom mu asema opem so otwa asu frawa unzo onhwe akatana ni aso twahwe nti oni pe bi wa ye fom mensu nti sa wo de obi konsu no konya problem a obetima fa honhom difference atena ne mu Inti Agradaa no na dwuma no yo person negotiating marriage to this marry kingdom inti twa se wo mo kwasoro wo no me mani mare ne members no because me maka se me di nipa 1 billion me preach wo na se wo nya nkwaje na manfo man kwa heaven na since me de ba ko pe ko heaven no aburu 2 billion members inti o mo hwe na omon kasa obusu nya omon very careful na won hwe ya dakro se o do mako nsu ano dakro do mbetena akudo mu akasa okoye akwankire wu apuni finfin e de amom na okohwe mu agum waba na me hu sa Agradaa mame no we free out of handle no we free mu enti so ti ase se ne awo ye enyi nyame hihye no epo ye masu epo ye masu ewo mu nti no asofo di na chiko nyina no eso butum amenefo no maame ni gya nyama biyo na nani ba no so no nsakra Let's go back to Baptizing Tvgh. Yes. Me permission subscribing to the channel for no share videos na across all the social media platforms so in fact that's in the share.